Ketika baleho Habib Rizik dicopot-copotin semua, silakan copotin. TNI copotin semua, kerahin berapa kompi, semuanya lu copot-copotin. Besok gue pasang lagi. Gue udah cetak 1000 baleho buat Habib Rizik Syihab. Balehonya gue pasang lagi, lu copot, gue pasang lagi, lu copot, gue pasang lagi. Malam lu copot, pagi udah ada. Malam lu copot, pagi gue pasang lagi. Oke, gue udah 1000 bikin cetak baleho Habib Rizik. Oke, pasang lagi besok.